Hari ini antivirus, itu ada Beb Bali. Ini kira-kira akan turun di HUT tim Baskara Jaya. Kira-kira guys. Shopee Fit tahu bulat. Biladi ternyata ikut guys. Ampun Pak Gimeng kena, Mak panik apa? Injo ada balang. Tinjek nik panik menendang songko, tade. Oh. Panik kena ngeter kapi keribu injek ngeter. Lah cek nik panik. Besar woi. Ada aja. Yo. Ada aja. Mete toro aki pokok beri. Cing ngamuk. Mete toro aki ra. Masa? Tenang. Ini di skincare, Bang. Oh. Oh, ketahuan guys. Ketahuan guys. Ketahuan guys. Ketemu. Ketemu kena. Pakai tela. Ada kami orang nak kirasa. Balang. Oh, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan jangan lupa like, komen dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Harapan Sapi Madura. Ini ada juga tim Molindos guys.
Kaya dyan motor ka Heron, payo na lang to. Yung motor anak biro ma'am. Heron din ma'am. Anak ni ma'am. Pagkalaw ma'am. Motor Heron. Nasi ba ito gold ka? Iba na yung motor dyan, Om. Iyan na yung motor Heron. Kasi Ma'am Mahmud yung butang bagit. Balutan dito yung orang ito. Para apa? Oh, na yung wag yung Mahmud. Yari. Yung butang bagit. Ini ma'am. Nari dia ma'am. Para bagit belum yung orang ito. Ang great. Yan naman tubo din sa tawasan. Ya. Kecil. Ayah. Oke ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Harapan Sakti Madura. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.